makai sa masangi nga makufiro. Sa fai mafafuku whapikua Helen Clark. Whakorua nga maranga mai Helen Clark nge makufiro. Mātua sa ka makai leo tak. Whakake i le whasalongo. Ele sama tak. Mo takto mo me perkangi ai se ka pueri se ngo fatea. Mo kupu foi lai sa mo nei na fatea. Nga su e foi le se ka ku ka pathologist. Sa ule alu foi a o ngai le la Afrika. Le NUS. Va pio ron fai longa mai o perkangi. Wa mawala. E nga o le kausua le kako pathologist. Le fo mai fo in le su e kakai a whioki po le alma fo anga hokia. O le pathologist fo ina. Mea forensic pathologist. Fo mai su e ia. E le mawhai o nga whaia se diagnosis, whamaungi se diagnosis. O sesi o se koe ngā mai e mai e tangata. Se wangana o clear mai e le pathologist, e le naskako pathologist. A mai rola lila ngā whaingalunga kua, o i ngā ranga maua. Wa sua ku ngei perkangi, e ke stanga whape. Ngā mai roa e ri, o mo ko sua ku sola i music. Maua kua ia. Kako ku wha kekele nei. E menge i o kaka fo i le whailonga i whio i malaka. E ke maua bea kara mo iai. E mai se mo o ngarua ngai whai. E ke maua e ngarua ngai lako ku whai. O le turangala na kua whai keke ai i le malo. E le mele o le songoso wha ku whapisingisini au nanga. E le kulanga o a fia tatu tangata. Le mata upula nā hoi ni o le whapisinisi au nanga le atano. O lea e tauwhitu na e pe i se sotanga le tūrina. Manu e nena malanga ai a le minista tupe i a Molipola, ma le minista whata ngai a ngauri Hong Kong. Fai sota i ngau tātou, man me fo le ka o le stock exchange. Sa mai le fsi le mua. Le vangai o mai. Sa whaikanga o kalia ku kaimi lea. On ele i maua atoa le whamamenga. A le lau whasalau mai il malo. Ona tupuele o lo ke. Awa o kele yo o tau sanga whapea. E sau ia ke au moutu ua ile whatupetu tono o la tou ia o lo whafoea tu la whono ia. Ma le laenga leo sifa. Ngā lea wakuau kia ngā wakau fi ngā langa e le whatanga i lalo tātou tu la whono. E fo isi le si fai business na Rusia, na fai whatu na stock exchange, o le makeki le whakau e company. E le whakau share. Public companies. Leo ke lo mia le sa kako company whapenga e Samoa. A whakulai o i a kulai whafo. E le la sa kako company e kele la mau wafianga o Samoa. E mai se amo meo sao mai o company sol kula fongo. E la popisi nisi amo meo kupele lea. Le foi la ko iki la vea i makako. E mei o le skala va. Le fa malolo e le sa pule ka malo ngala. O li poki mai a ka o le.
ele iu ia i va ala e feo ai ele Mediterranean la le fu o Samoa ai mo e fo o me pio o fai ele le ma pulele public works e fa malo lo ka ko fa ke me fa pe e kupu o PFC ke e sa me sa ki me e ongo a fia ka ko il mondo o le oangi o kaka e a fia i mondo o a fo drugs fa nga i ma fia ka ko le va ai mecha le sifa il mondo le o kako pisisi fa mamalo o le foi la e kua ia le sifa i le kuai o mawakuri le plek makai kako a le sifa o le kokongo o le komiki al Pasifika ma Asia e lako ke mo kua whakau ke e makaofi ia le whakua kampangi whapea ale o so le miska whai mele kawa ke le menge o miska e fōua o siringia whakuanga awa whakuanga ia sa mai akia o le lai kupuelu mawawau ai longa o siringia sa whakuanga e le ia se me fōuna lorela o le oso i le mangaku e fōuna mele alo i le se a whaila ele i siringia ia whalako tonga le tia ma mea o rongo nene lo foi la kapela a kele lo pra mea ngā kōru ai mi skai e wha i o se ngam sangi le mea kawanga fsiri mo moa a leo puale le fsiri muri mai a mo mai sa kawanga fsiri e makanga rua a kong foi kawanga fsiri a fia bea ko ko ma ma fi me ma kala ngo so ko malanga mo ka ko te fa mo ai me fa te e pe o puleale mi sky me fa ai le mo fi o le sa ka mo fi ai me si o fe mai e che segni lo sfenda wa fia la mal kawanga fsiri i le loisi kawanga fsiri loisi almena uku o fia loia o baka kau nana whanau ngā lea te lenge mea me uma whamusinga nanga kawanga pui kako pui i le ngoa le leo kako malo wange i fōringa o kako whai mea ma kaka sorku lafo. E ole tali atu